Samramba fit. Today in terms of busy ngibheka ngiyabona ukuthi hayi man kune trend ekhona la. Bathi umfana ka Limpopo boy, i-dancer, the best dancer that we have eSouth Africa. Yabo. Igule emkhuba nomuntu wesifazane ushadile. Abambiza bathi Matilda or something. And bathi umfazi umuntu lo akenze naye lanto. You understand? So into enhlaba umxhwele la kulo situation ukuthi ezithina amajida asisebenzisa idulo of Blangata. So sibenzisa umqondo. uLimpopo boy ufair kakhulu when it comes to career yakhe, but uzovumela icareer yakhe ezomosha umuntu wesifazane ongazithandi. Uyayibona into leyo. Abanye bampraise abathi hayi into ayenzile yinhle, abanye badumele balimele nje kakhulu. Into engayisho mina ukuthi kahle kahle la situation ulova oluzile uLimpopo boys because Limpopo boys already made a career. You understand? And the career yakhe lemike nayo meyithembisa nje kakhulu. Yabo? And mawubona ukuthi nekusasa lento akayenzayo, but yena uvumele izilingo ukuthi mazimthathe zimqombe phansi. Yabo? And noma yena angazibona ngathi uye kwamanje, but ama brand angeke asasebenzana naye. Lama country mekeya kuwo embiza ama brand o Monster o Red Bull obanibana ayasisebenza naye because already reputation yakho imoshile. Because manje uyatrenda ngokutrendiswa ukuthi wenze lanto akayenzayo and wazoveza ne private party yakhe. Yangithola. Ikhona ivideo yakhona ku Twitter wazoveza ne private party yakhe. Anifuna ukukhuluma ngaye ke umuntu wesifazane vele yena ishimizi vele wayena waseqaleni nje meke inkinga. You understand? Ishimizi lo lova lo omchuzile for kumshada uzimoshela imali yakhe lapha. Uzimoshela imali yakhe lapha yana ekabo uzimoshela imali yakhe umfowethu. Mongamelekanga ukuthi ayenze lanto le ukuthi ahambe lobola la muntu. That is very important as a man before ushada umuntu wesifazane ubheka icharacter yomuntu wesifazane. Ungajaha ushada ukhipha amalobolo. Because abantu abaningi bazothi hayi mengazi ungajaha ukhipha amalobolo. Wena uzoshada ngo3 months wena. Ungekafundi lo muntu uthi umuntu onjani. Guys, isikhathini samanje isikhathi sokuthi umuntu wesifazane kumele umfunde. Nomuntu wesifazane kumele afunde umuntu wesilisa even if 3 years, 4 years, 5 years, 10 years before uzoshada. Because ngeke uzoshada umuntu kanje la sisi uyambona nje ukuthi even kwama picture wakhe atrendayo ukuthi nje uthanda izinto vele nje. Ama dance move wakhe like yambona sithanda izinto la sisi lo. Yambona sithanda izinto la sisi lo. Asungumuntu ongamthatha umenze umfazi lo. But umfowethu was blinded by love. Washada. Esithi uchata umfazi kanti cha. Angachata umfazi, uchata umuntu osestradini, umuntu ongazimiselanga lutho. You understand? Because from the fact ukuthi uzotshelwa ngenyongo ufake iringi bese wena ubuye uzoyenza into ekanje awulihlazo. Umuntu wesifazane okanje awulihlazo. Uyazonda, awuzithandi. Kahle umuntu wesifazane owazi ukuziphatha nje ulihlazo nje. Ulihlazo umuntu wesifazane wakwazi ukuziphatha. Ngoba ubufebe ayikho into akwenzela yona ubufebe, trust me. Ayikho into ongayizuza from ubufebeni. It's either umuntu wesilisa or umuntu wesifazane, especially umuntu wesifazane. Umuntu wesifazane when it come to ubufebe umelekanga umuntu wesifazane atholakala kulonto leyo. Because umuntu wesifazane unesibeletho. Isibeletho is a secret place whereby akumelanga ngene noba ubani lapha. You understand? Akumelekanga ngene noba ubani lapha ya. Esibelethweni sakho umuntu wesifazane. Kumele uhloniphe. You understand? But if umuntu wesifazane ongahloniphi automatically vele uzofaka noba ubani perspective ongcole ufake imimoya ethiza ama DNA amaninzi phakathi kwakho. And then kusasa ugcina sowumuntu ongazazi ukuthi ubani. Because of what? Awazi ukuziphatha umuntu wesifazane. Especially masowuchatile ke vele wenza inyalo lokugcina la sisi. Wenza inyalo lokugcina mshoba kokwabo namanje bekhona bazifihlile banze kanje because abayazi bazoyenza kanjani because umfazi like umntanabo umfazi uhambile oyovela enye indoda amathanga mede bewenza ivideo aphuma ivideo yena ke lo lobolile umfowethu ngiyamzwela kakhulu abaningi bangahleka but ngiyamzwela ukuthi yena wenze i-bad decision ukuthi achoose la muntu wesifazane wenze i-bad decision ebomini bakhe. Yabo kumele nje abe strong a move on a divorce because there is no other way ukuthi la mthatho sangalunga manje because already uthole umuntu orongo umuntu osevele omnye indoda amathanga. So asisomfazi loyo
angazi ukuthi yini asisomfazi. And Limpopo boy yena yabona icareer yakhe okwamase semnandi basamvuma abantu hayi udlumfazi umuntu oqala usazoshaza izidalwa zabo kwabo Limpopo boys loyo ashaza khala mfana lo ashaza izidalwa zakhe abuntombazana because you can't do as you please ngomunye umuntu and then expect ukuthi ubomi bakho bozoba right. As much as lanto Italiana behithile ihlwele nezinyanya zakhe abantu Italiana zizomlwela la mfana lo ya Limpopo boy life yakhe from now on, count my words, whoever bukele video lo angeke asayandawo ebomini, angeke asayandawo ebomini Limpopo boys or boy angeke asayandawo ebomini when it come to career yakhe because wenze a bad decision ebomini bakhe kulana umfazi umuntu mayigqiba wa trender mayigqiba veza ama private parts yonke lanto kephi brand ozosebenza nayo if umuntu yakho ne brand esebenzisana nayo manje ikhanselile, trust me, ikhanselile la ekhona manje uya regret manje if meke dakiwe or meke enzani into meke yenza apha ekhona Limpopo boy uya regret ukuthi meke yenza landa nto leya la muntu esifazane loya yena meke yenza ngenhloso vele ucindezela ini icareer yakhe. Umuntu wesilisa uwisa umuntu wesifazane, umuntu wesilisa ubhila umuntu wesifazane ithana ningathandi bafana. If uhlala umuntu wesifazane obheda uzokuwisa, if uhlala umuntu wesifazane oright uzokubuilda into Limpopo boy manje akadlula kuyo manje. It's a downfall yakhe ke leya. Yona downfall yakhe. Mawuthola indoda yawa kukhulunywa into kanje uyawa ke manje Limpopo boy manje. It's a downfall yakhe uyisa umfazi womunye umuntu. Hlazo career yakhe iphelile manje. Abantu bangampraise abathini udlumfazi umuntu uyiplayer uyintoni. Ayikho into emele bampraise ngayo ibhedile lapha ya. Wenze bad move ebomini bakhe, bad choice ever, izohlezi umhonta forever ku career yakhe. Yes, physical abantu bangamvuma ukuthi udla umfazi womuntu but when it comes to career wise it's over. And mina ngimangale mangibona into eso bafitha ngimangale mangibona into eso because vele ke uma umuntu spiritual and uguide umuntu spiritual futhi into ezifana lezi uhlezi ahead zona ukuthi izinto ezokwenzeka lezi kose amakhosi omoya kudala azithi into ezifana lezi ukuthi sisazokwenzeka webhaya abafazi bazofeba abantu abachadile bazofeba amadoda azofeba imimoya emininzi ifuna ukuspread through sex abantu abaningi bazofeba spread imimoya engahlambulukanga through sex because sex itransfera imimoya itransfera imimoya engahlambulukanga. Sex yatransfer imimoya ihamba body to body through sex. Abantu abayazi ndele batshela ukuthi umuntu ochitayo nje umuntu ochitayo uphusha imimoya transfer imimoya ithi mayihambe fast imimoya engahlambuluka ukuthi may destroy impilo zabantu. And into eyenzakala exactly inkosi amakhosi omoya yabonisa ukuthi imishado izophela ngenxa yobufebe because khona le mimoya esebenzisa labantu for ukuthi mayiphushe ini agenda engahlambulukanga through le mimoya through sex through bufebe. And into eyenzakalayo manje yilowo nto eyenzakalayo manje abantu abaningi basazoziluza abantu abaningi basazobona nje impilo zabo hlangana because of imimoya ebasebenzisayo abangayazi ukuthi velaphi. Omunye uthi ukuthi akacheat just umuntu wakhe uyacheat umphathele imimoya mosha impilo zabanye abantu because cheating guys is not a good thing. Cheating it does destroy umuntu spiritually, physically, you understand. Ingxaki ni understand ungabona umuntu ocheater wena umhlolele umuntu ocheatile noba ubani uthiwa umthanda kangakanani ungalingi umvumeli abuye ebomini bakho umuntu ocheatile because uphathele imimoya ukuphathele izifo uyayibona into leyo so uyayidestroy impilo yakho lo muntu lo spiritual and physical, you understand. Uphathela spiritual illness uphathela physical illness uyayimosha impilo yakho uyayidestroy umuntu wakho umuntu ocheatayo so ungayivumi lo nto leyo. Noba uthatha ku relationship ya 10 years if umuntu wakhe uyacheata phuma lo relationship leyo because ukumoshela impilo lo muntu lo yakudestroy spiritually yakudestroy physically. Angeke kuye ndawo ngeke uyibone inqubekela phambili because ukulethela imimoya ukulethela izifo, you understand. Kahle kahle cheating it's a disease. Ubufebe i disease isifo. Kunabantu abangakwazi ukuyeka ubufebe basafeba namhlanje because of what bavumela isifo simazibangene. Ufebe is a disease guys. Ubufebe it's a disease.
amilekazi beBC biza kahle sithi it's a disease ubufebe. So Limpopo Boy into ayenzayo ayimangazi, but icareer yakhe is over. Yena nje makahlale nje abuye lokishini or abuyele lapha emehlala khona ayojiva khona, agcina sedla ama black, sekedla insango, because it's over ngayo, phelile ngayo. Hayi kunontombi yena ngifuna ukukhuluma ngayo lo sisi lo wenza into akayenzile, ngifuna ukukhuluma nje ngaye yena, because useless, uhlazile ifamily yakho, uhlaza isibongo sakho, uhlaza uhlazile, yabona isibongo sakhe apho sikhona, bona abadala bakokwabo even asezweni lomoya benze kanje, bahlazile ulihlazo, umuntu esifazana ofibayo lihlazo, special masowuchatile ulihlazo, noba ungachatanga kodwa special masowuchatile ulihlazo, ukufeba uvela amadoda awu5 awu10 awu3 yayibona lonto nyana lonto leyo. So ndenze uLimpopo Boys noba abantu bangathini bathini impilo yakho imoshile. Yes, lo ochiteliwe yena lo umfana yena kumele nje move on, alahlela umuntu divorce, move on, aqole ebomini, because uyenze i-wrong choice ebomini bakhe ngokuthanda umuntu orongo, which like guys, not a bad thing uthanda umuntu, but is wrong uthanda umuntu orongo, because ugcina uhurt ngenxa yanto uthando, because uthande umuntu orongo. Kumele nje asiqolele umfethu move on ngempilo yakhe, ahile, noba it take 10 years to heal, ahile, but give up ku-relationship, give up ethandweni, give up emshadweni, sazomthola umuntu right, which means this one was not meant for him. Yayiva leyo nto, umuntu makadalelwanga wena akadalelwanga wena, noba ungenzani wenzeni akadalelwanga wena, and angeke umbambe ngomshado, angeke umbambe ngeenkani, angeke umbambe ngemali, angeke umbambe ngemoto, angeke umbambe ngomuzi, angeke umbambe ngalutho. Umuntu mengadalelwanga wena akadalelwanga wena, myeka hambe, simple. Nawe mfethu opho khona wena ochiteliwe mfethu, myeka hambe, akadalelwanga wena nkabi yami, she was not meant for you. Wena ubona uthando yena mengakuthandi, from the fact ukuthi wazuluvula amathanga avele omunye umuntu, just move on nkabi yami, uqole uzoba right.